mucoco anyuorio no ramwirite eke interview na andu acio to hakiri mundu rira twarire chai moto moto ku Nitakiwa iginya ni alikuwa semana mtu alile, mi natumiwa barua hapa, nikasema juu nimeambiwa ati nikuje kwa live yako niseme hiyo story niliongea ni ya uongo, nikasema nikufuadie hiyo barua uone niliana included. barua iria waririe guku atiri ni wa ni hindi athukirie muno cucu wanyu nake umira kana ni cucu kumirite ni kimarua mau mandikwo ori huairi mani mundu fake wandika ndigwica ni wakiri Mi hata napigiwa masimu hapa, naulizwa ni nini naona shosho anaongea, nikauliza wapi, na mi nimeshinda nikimpigia simu leo hajachukua simu zangu, kumbe mi nikatumiwa link ninamuona kwa hiyo chuma. hakuna kushikwa, unaambiwa hakuna kushikwa. Kuna mtu hapa junge nduri handu ngimuonera wira kuu uguo we no eto ni thia saina maita maingi ungikigua cie barua na kuu mutware mutige arute wira o wira no arute angiona mundu kumwandikithia wira zangu ndo alipeleka huko, mimi tu ndio wanaambia. na sister yako ndio anamtwara adu soso anyine wekaine muno anajulikana huyo soso anajulikana, kila mtu ajuja famu anajua huyu ni mama yake Matereza, hiyo kioski yake inajulikana sana. Ona digwesi ya mundu ramatwarire ni kwira mara ndio ringi makihetoka hau guko niko kwa nyina Matereza. Nigukuhe namba yake, yes, nitakupea namba yake umpigie. Nigukuhe namba ya mwanake uyu muthuri we hane guteithia kuona wira ndukamake ringi nigetha hote guthomithia kana kau gaku. Onoko no wira wi Kenya kana wiku ungioneka ni kwirwo i ona ungioneka saina ni uguthie tondu ina passport ite tiguo. Aya, asante. Ndukamake tiga na Jeni, tarithia Jeni mwirire hau mwambie si wewe, kama anakusikiza mwambie si wewe ulipeleka shoshi kwa hawa watu. Mi hata kama alisema tusiwahi muita anti, ni anti yangu juu ni sister ya mamangu. Mwambie hivyo. Mimi nilipeleka kina Chuma, hata siwajui. Mimi hiyo barua nimetumiwa, sijui imeandikwa Mwaura, hata sijui Mwaura ni nani. Mimi sio mimi. Mbona hamukuandika Njeri, mliandika tu Karo? Kwani mimi tu ndio ninaweza pelekea watu shosho na hakuna mtu hawajui? Mie mwazori yake nie mimi tunaongeanga, hakuna shida, lakini mnaniekeleanga mengi, lakini ni sawa. Haya ni ukweli. Ati nini? Wananiekelea juu ni mimi tu niko karibu na shosho, wengine wako mbali, kuna shida. Hata karibu ndio vizuri, nikata mwadhi ya kumurora. Usikaange bari na yeye. Once you are in Kenya, unapitia tu na muangalia kwa sababu yeye ni karibu. Although anakaini kwa area. Naenda kwa soko. Ni ukamuonaga mundu ndaikara kora una soso wao moikara mkimuonaga. Ti uru kumuonaga kaingi. Sasa nitapeleka hiyo barua polisi gani? Polisi ya Juja hau. Ya soso karibu na Juja ya Juja farm. Uwaulize hii barua nani ameandika, inaweza kuwa ni fake kama ni original wakaangalie. At least arafu ri niko kuhe namba ya muthuri uyu waiga ndimuhe namba yaku araiga haku na kushikwa na kwandikira ringi ndunginyitwo atakuangalia kama ni ukweli. Kwa Chuma moto nekirirwo ni apostle andu maraiga mbuku maiga ndageririe kwa riu ndageririe kwa ria gerumo gikira gitigana horo cio ni hende to githi kwa ria wone andu othe ni maciukirira ni marigwo ni ciakira atindanira nacio ngigikira na ni tondu riu ri ni mari ngiuria ni kindira thumbuka ni ari muraini wa mbere agateithie kwa beti atekumenya nyina ni arararira kerigithia no nyina ni ugire akiuma mathiko mau ma beti bayo ni agereire mucii na mwiriga hindi ati tigani andu tacio no tumagoke ndokane ndwa nyina ndaraingira ndege agacere kwao niguo nyina arauga ni mamwe orarie na ndanyititwo kanua ati mucinga nyiteirwo na microphone ni getharie iturura ati ni getha gurirwo mutu na iga ndire iturura heo irio ni andu mundu ecoco wanyu muheage kuria na inyoi mwana ici mugithi kuoya rugano kwa mutumia tocio gathi na mbero ya mutu nugu ici tigothi kuoya rugano rwa mundu tocio mutumia mukuru ndu kindu ringi uramutigira ugatiga wamugurira mutu ekuria mweri mugima onako ni mucere gakunia karia ka 3,000 kana 4,000 yes mutiga mugurira mutu na mucere ucio goko thirite uguo kumoneka to wau mukamumurikithia kamera na mutira mutiga mwakimugurira mutu ngohopu ni mugurire
Oh, Anastasia ni araiga ati watu huko wanasema Shiro aliongea na huku na hakuna mtu aliamini. Megire na musene na nidale na bisa njuru kule icio monire. Ciake hura ngari mbaru akaheagwo kibao o ngari ikihituka hura arugama bara kumira kuga kule rathie gatondo juja gatigirwo kibao icio gathie wakendagia marigo anyitete marigo matatu-ini andu moni tare musene go tutiragia ndeto cia musene ringio kira go njagi ndeto cia mutumia wari kana mami icia maheni na ngui ya mundu ati Amerika niki uragika kibao inuke ekono maratathi wendaga na ni mahire tiga musene ne kwa kunyitana na ini me Kenya mataraguteithie rute wira double kuone ugiteithia ndonyi kihiko korwo kiari kiama kwale marikia kuhia niki ureka kuo nonsense nyumba yana ne njuru muno no uriturio ruo rwa maithori mene no guturie na thina kuri andu matanyitaga atiriri kihiko mugo tukiuga uhoro wa nyungu igiri ciorogi he undu mwe mutanyitaga ni tumuronire kathi akirira niguo no mwarora kihiko kiu kio giathire gikoretwo kihana atia to ne umira mwamenya ari uria gikora gukoragwo twacoka twarikia kumenyo na materetho ikara nyumba nini muno nyumba nga ya one bedroom na ciana icio ciothe na ki mathire na mbere kuria thina ona korwo ndeto ici tinemire tutingiamenya materetho ndari baida onire na kihiko-ini kiu ni thina mutheri akoragwo naguo ona nikio twaremirwo ni guboro tondu twaboro wa materetho thina uri naguo na muthuri ucio ona no rigwo ni kihiko kia naku ukiri bata ri kuhike tu ni undu wa mucuthi nonsense wicirie keri uri ugiteithia family yaku ruta wira double uteguthie micenene ko ya Bruce Spring utekujoinia inia matakataka utinda ukaica ndege tengerete na twiraga ni mbeca uri na no koni mundu woni ruta airport agakuhe afia turi tengerete thabari itarathira na wi America you are in the land of opportunity ruta wira uteithia andu aku ingihikio ni muraje ndiguteithia andu itu kaba tutigane andu itu mbere nonsense ona andu a muthuri ndingihinyiriria ku ndahika ngore mena thina wa muthemba ucio ngiamba kumateithia na kumethera uri no mangiteithika miaka ira wokire urateithia andu angi na mekuhikio ni andu mukariho mbeca tubesa tuni mukaria nanda tugathira murume gucio waku ndione na tu agency tuingi twa ngui tutaramenyeka ni twaki na mutiteithagia family akiri thina mutheru ndeto cia nejo nokaga ngiaria ni ndiretigiraga guciaria ringi to ina thoni ni ngondera ruta mutumia mukuru nguo no ni uruo muru ingi muno ngitinda ngikinyirwo ni ciana icio ira kairi tukau kahurira rikogoke kahie etagwo siko nginya muru wa nyina akua muteretheigirira ngiona cia ithanduku na no konda ngioneka ne mera go matikarute